Zove se Bojan Prelević, ima 10 godina iz Podgorice i već je stigao da bude aktivan član Fudbalske akademije Real Madrida. Da, aktivan i primijećen član najveće Fudbalske akademije. Kao najbolji u kampu u Mostaru, Bojan je pozvan da dođe u Madrid i oproba se sa ostalim odabranim dječacima sa prostora Balkana. I bio je opet najbolji. Mi smo imali 4 treninga i 4 utakmice, a ta 4 treninga su se odvijala na Valdebebasu. Prva utakmica je bila u Toledu, tu smo dobili, ja sam dao 4 gola i gol asistenciju. Da, tako je bilo u meču sa vršnjacima, ali onda se dogodilo nešto neočekivano. Igrali su stariji, uzrasta do 13 godina. I onda sam ja bio na klupi i trener me pozvao da uđem u igru. I ja sam ušao i bilo je 2:2. Ja sam dobio loptu, izdriblao sam igrača i šutnuo golmana u ugao i dao gol. I mi smo dobili 3:2 i baš je bilo veliko slavlje. Roditelji koji su doveli djecu iz Slovenije, Hrvatske i Bosne su uzvikivali moje ime. Bojan je nesumnjivo bio junak dana u Toledu, no to nije bilo sve. Uslijedila su 2 meča u Getafeu. Dobili smo 3:2, ja sam tu dao 2 gola i namjestio 1. Onda smo imali utakmicu protiv drugog tima, tu smo igrali 4:2 i ja sam dao 2 gola. Obaveza u Realovom kampu bilo je mnogo, ali je bilo i slobodnog vremena za Bojana. Pa ja sam bio na Santiago Bernabeu, baš je velik teren i baš je lijep. Ja sam se slikao tu, bio sam u muzeju. U muzeju sam vidio kopačke Peđe Mijatovića, vidio sam Ronaldove pehare, zlatne lopte i kopačke i vidio sam njihove pehare. Ne treba Bojana mnogo ubjeđivati, on već ima svog idola. Cristiano Ronaldo. Bojan Prelević već je dobro poznat među vršnjacima, ne samo u Crnoj Gori, već i regionu. On je u posljednje 3 godine osvajač svih klupskih i individualnih priznanja za najboljeg u Džetić ligi. Prije Realovog kampa u Madridu, Bojan Prelević sa velikim uspjehom bio je na usavršavanju u Atalanti, gdje je također pokazao izvanredne rezultate, kao i u Akademiji Crvene zvezde u Beogradu.